Nang jan kalinti jong urnado syakathong kacia jarkol hadin bawlayo ne kamit ha gajinglekai ka Saudi Prolik sashikol nagamta ka Al Nazar persya ya ka damak ha ka ba ka Al Nazar kalaban pelimno ya ka damak bat urnado layo ya ka shikol ha ka minit ka basan pau ya ka balasis daujo filik kum taru mentah haka mijikan pon haka Saudi Prolik ke Al Nazar kladon biang lai pun new pon haka kerdan kabar kawadang duna mentah satang sapon ya ke Al Hilal ke peladon haka kerdan ke Ningkong Henry lada ke Al Hilal mentah kamit kan job persya ke Al Faiha kata kemut bak Al Hilal kan satambiang sah new pon ya ke Al Nazar kum taru lingba kane ka jingye petang banjo tep kol jong urnado hagi jingle kai ka Saudi Prolik kum ta om slam shu ba ka thong jong urnado kan sapoi syaka syah jarkol te ki jingle kai ka Saudi Prolik menta kamut kadang dep tang karau ka khat nyiu na ka benta ka Al Nazar ha ka ba jingle kai ki don hadu karau ka balai phusau kumta menta dangsa sakat nyusin mi madan hakane kayom hagi jilekay ka Saudi Prolik te average kat new sin mi madan nagmta ka Al Nazar menta ka dangsa sakat nukol urnado menta undang yo hagi jilekay ka Saudi Prolik lada undang ye peteng tepkol haman lagi jilekay klempep tang bakut kane kayom menta usnam arajar apsan arajar apun riu Yole se kalinti jong urnado banpoi se kasyajar kol kan saduna satang kumba arpo kol ei. Tengin sepej namar bak jilika jong Al Nazar kan sadon biang hak arpo hundriu terik persya hek Al Tawon hak por katwe beji minmit. Tengin sepej hangne lahato urnado udang lan em ban peteng tep kol nag bentak Al Nazar. Tin namar ba mentah urnado lapoi ka kendai spa nrupokol hakakar ke jangu kaba udang duna satang sapokol banpoi syagathong kasi hajarkol ti khat nyusin mi madan kadang sa haka Saudi Prolik kumnopat ban penpoi saka sapokol keberang duna banpoi kasi hajarkol lada unyo abari tang sikol haman lagi gemru unyo khat nyukol te sapokol minus no kat new kat no kol pat udang duna banpoi syak thong ka syajar kol tengin sepej ru hadu bakut menta kayom hadu bakut ki jileka ka Saudi Prolik hadu kat no kol urnado udang yo nag menta Al Nazar bat kat no kol udang yo ban plus haka kar ke jongu te haka ba hadu kan ne klip mat hadu kan ne ka por pelajeng ne ke video kamut ba udang duna sah sapokol banpoi syakathong kasih jarkol tengin sepej hakamit arphun ru tarik persyaek Al Tawon lahato ke Al Nazar kanang lan em ban peteng ya ke jingjob persyaek Al Tawon bat badang peteng ban khur gi pon haka Saudi Prolik namar menta kaduna sapon ke Al Hilal barada menta kamit ke Al Hilal kan job ya ke Al Faiha kan duna bing nyupon kumta ban yak saj ban yora ya kanam ladu ke champion haka Saudi Prolik Al Nazar kadang donkam banang peteng yak jingjob hak jinglekai ki bandangwan nadu menta ngimpar laban ong lupa mano badun jingkermen ban khur ya kalam ladu haka Saudi Prolik menta kayom namar ki jileka kidang sahadu khat nyusin ngimla ban ong lupa nadu menta walak Al Hilal kelatam yak Al Nazar sapon lani nyipon hadu menta kamit hendek jileka kidang sa khat nyusin ngen sedaya pej hadin adalah sa satang kumba saulne sansin ngila ban antat pamono ban yukur yak trofi hak Saudi Prolik menta kayom hendreka jing angnut barok kadai baka Al Nazar kan yukur ya ke champion ya ke ladu haka Saudi Prolik menta kayom namar hadin pelas slemba ka jing ap kmeliti nadu ba urado lalai pembenso syakan ya klub has Saudi Arabia umpat yukur ya ke trofi haka Saudi Prolik te ke jing kermen kadai ba menta kayom hadin ke jing lej penyeso saujo filik haka ni ka klub bayo lesi hakane kayom hak jingdon lang jung jofilik bat yolesi hakini ki jingle ke ban sawan hakaba Sadio Manero un sawan phaibiang syak Al Nazar nak jingle hak Africa Cup of Nation hadin baka Senegal klayora ek champion
Kermen ba kijinlekai kipandangwan ba ke Al-Nassr kanang sadang peteng ya kijingjob hagini kijinlekai kibanangwan haga Saudi Pro League. Kublai Shibun.